lấy xịt khăng thu xima hin hui kung again lam ki hello mang aki ha sai ma jengin a hi le e hola a hi kitabang hi thil su hi life mukha diu tin kikidong le amukha aki khat keu hilowa i lo diu jong ta sanumin a hi le hui kung hi ti hu airport akona alen do zo vanlai zola hetman lowa signal ima jong nei tlowa asit abal na jong lo warning imacha jong lowa vanlai zol chun aval lut banga amo man jing ding ti chu mihim lunggel ga mit vet dinga wang za ta san ha sama mai na hi aman jong chu thu chom hi tale he chi aman zowa kona kumsom thumle sagi zowa aman lai banga chu ki khial na be hela ahung le ki mu ki thei chu a hi thei thil jong hiding mong henam ti hi chi ta bang thil so hi thil neu cha a hi ta puin kidang ta hi na banin vanoi pumpi along ki dan sain a hi ai le to ai seu hi chi hui kong hi adang a hi puin pan America flight 914 1995 kuma New York akona Miami hopia dinga analeng do a hi wanga alhun na ding mun ana thlonglo hil pen chu sei we hi hichini jingkalam chun New York La Guardia airport achun mi ho chu amuna munin aki saboyun passenger ho chu hui kunga kaldo loi a ticket ki su tu loi abang chu hui kung sunga gang ta lut loi ding tu a kino the thu jong au mun hi ichi hui kunga dinga chu passenger agoma mi som nga la sagi a hiwin crew member mi li to hui kung sunga chu boina ima lo hilin akal do su tawin hi hichi hui kung 914 chu captain Miguel Victor Curenin atol hi in hui kung tol na lama chun atawna chun atawin imazo si kitup sel henam ti in phata in a hole en hi hichi a holjin na diu chu nidang alen lengai bangwa chomcha bo Florida a Miami hopia kingading a hi in ilai ka chu nidan ka thum sungbo azo dingo hi agam weather hojong a hoi selin imacha boina ompun abonin akisu selin hi jingka lam nidan ko le minute group alhin chat hin hi chi hui kong chu New York akonin akipat do tan New York hopi in song sang ta ho alen khup zo chun Atlantic tui pi chung ahin phatan hi asunga to passenger hojong lungmong selin atawun abang chun window akon tui pi ho cha ve un abang chu newspaper ho asimun abang chu Miami hlunding nga alalin aki holimun hi ahin la minute chom khat zo le ahin kho chu agel pha lo lam ta wa hung khial ding a hi ti chu koiman ane he phapo ne hi nidan som le minute khat ahin New York air traffic control ho chun hi chi hui kong flight 914 chu tracking abolun a chinaw lampi chu adi nai ti aphot chinu na hi hiti chun imacha boina ompon ahin la nidan som le minute som langa ahung hlenin thil abang lo ta kidang ta khat ahung su tan a hui kong radar screen chu ahung ki hot lamin flight 914 chu gangta in amang delta na hi mit phet ka lawin hi chi hui kong chu again lam aki hetapon air traffic control officer hojong alungdong ma jengon hi ipha chun gangta in hui kong chu contact abolon flight 914 ka ona za theum ti in akau kaun hi jongle ima don but na anamu povin hi avel in flight 914 lungsit ta in nei hindon bunun ti in akau kinun hi jongle ima cha don but na amudi povin athip del jeng tan hi New York air traffic control sunga chun boina om jeng tan official ho chun hui konga chu ipiham boina niaucha technical glitch hinti jong ati win iji chun hui kung dang zo si jong chu tracking abolu na hi le ima boina om kit pu na hi eche hui kung flight 914 se chu vanlai zol hui la chu mang jing tan hi tai Miami air traffic control ho chu akin theilamin thu apiwin flight 914 chu hetman loin radar konin amang hil tai ti in asei pi na hi a hi le hui kong chu alhun na ding mun alhun phat ahling ta in hi jong le ahong hlung mong tapon a hi iji chun hi che hui kong hol na ding search operation chu akipan ngal jeng in Navy ho chun kong in nei MANGCHA in tui pi la ho chu hui kong chu hi tha kha ham ti in a holun hui kong dang ho jong a contact so ke un hui kong tol ho chu van lai zola thilam dang deu su namu kha ovem ti in aban do gol jeng ta ne hi hi jong le ama ho akonin imacha amu do zo povin echi thil so akona nidan som ni le li zo a jong flight 914 khonung ding imacha amu lo phanun pan America airline station thupun khada hin neun flight 914 mihim som gup la khat jen po chu kidang ta en van lai zolen amang tai muntin gamtin hol na thei zo se ka holun hi jong le tu chan imacha akimunai poi hi jong le lungnom mo ta puma ama ho hi hoilai hama kita zau hitan te tia ka hin phun do mayo hi ati win hi
ai le hi chi hui kong chu akitat za mong mong hi ha ole mun le phat achom be na mun khada hi kitang den hi diu ham ti hi mi zo se in alunga agelo cha hitan hi jong le koima chan don but na ding ima anei di po in hi a hi le hi ti chon phat hong che che kin in flight 914 1955 kuma anamang chu mi zo sin an hai miltan athe sim jong anaki heta pu ne hi ichi hui kong tu se gim nei mong mong khat inwang anakoyon asunga to passenger ho zo si jong abonun athi a hitai ti a anaphun do wa athia anakoi gam a hitan ichi hui kong thu chu koiman jong anasai lo a hitai jong le kum som thum le sagi zo nung 1992 kum chun thil ke dang ta khat ahong so kinin hi chi chun wanoi pumpi analong ke dan sa jing in hi 21 September 1992 kum chun Venezuela a Caracas airport a chun thil ke dang ta khat anaso in hi chi chun mi zo si along don sai na hi Caracas airport a air traffic control tower ho chu angai na bangin kisaboi ta in aumun hui kong leng do ding akinga jing lai abonin phate chan a check su keyon imazo si akitup sele na hi ahile mangang ta in a radar screen of chan signal khat ahong ki muin ipi hui kong ham ki hello khat ahong ki muin na hi officer Juan di la Corte chu ama duty lai ta hin hi chi hui kong chu Caracas airport lam ahin jot chu amuin hi jong le hi chi hui kong hong kinga na dinga chu thupi masa ai macha anamu lo hi hi chun aloi ho chu gang ta in aban ko homin hi chi hi ipi hoya kona hui kong hi ding ham ti in adong in hi hi chi hui kong chung thu chin ima aum lo je achan khulna akipan ngal kinin a hui kong chu mit amu pha thei ahong hi a model ahong ki mu do thei phan in mi ho chu kicha le lungdon akop gam taw na hi ichi hui kong chu tu lai khang hui kong ho a hi point 1950 lai Douglas DC4 hui kong khat ana hi in hi air traffic control office sunga chu mi ho cha boi gam tawin control tower a konin hui kong chu ahin contact ngalun koi a hi u ki phong ding in anange on hi second iza nam khat sung chu don but na ima amu poin hi je chun control tower sunga ho chu akicha che tawin a hi ahile radio akon chun o ahongingin hichi pan American flight 914 New York akon Miami zone dia hungleng ka hiwi hoilaya ka kha hitam tin ahin don bunun ne hichi chu aza do phat chun zone di la Corte le adang officer hojo si chu alung dong jingun pan American huikong 914 chu 1955 a anamanga iti tua hi hongkimu thei ham ti chu alung sungun aging jing ta na hi control tower konin aking ana diu phalpi na anei tawin ahong kinga hla na ding lampi chu asu ong pi selon ami zo si chun wan lama he je huikong bo cha ve tawin chom khat jowin huikong chu mina mu thei tinga ahong leng su tan achi sa kum som thumle sagi laya a design le a color ho chule a logo ho ki koi bang bang chun hi chu huikong chu all olin ahong kinga thata na he huikong engine ho jong chu abang bang ahina la in a window ho le akot ho jong chu 1955 laya bang bang ahina la in imazo si chu chuchi laya bang bang chu ahina la in hi ichi ho chu thu chom hitale hilaya akidang pen khat chu hi le asunga thil su chu hi airport staff ho chun window akon aga muda nu chun asunga to passenger ho chu kichata in amun abang chu amai su anom pon abang chun thil hung thung ho chu a he them powin hi chun lungdong ta in akidong tu leon 1955 kum chu hinalai ham ti in agelo na hi official ho chun huikong tolpa captain Miguel Victor Karen chu kot hong ding in athupi un captain pa chun kot hong hon hon chun kidang sa na in adim jing na hi huikong thlaina lam lin la ho a gari hoita ta king ho chu amu in airport dan mong mong jong chu ha ta in aki hialen hi pha chun kicha pomin apeng za azein ichimun hi adi poi hilaya hi kahung lo diu dola hi ati na hi captain pa chu akhot akeng aki thing jing in ima atu cha thei ta lo ji chun akhot a thil tu chu aki sat pelin aki tang thata na hi airport staff ho chun hi chi hui kong chu kitchen ta in amu chenun 1955 laya hui kong lui mong bong a hi ti chu aphot chenun hi kum som thum le sagi achi tan he jong le captain pa chun 1955 kum calendar aneki koina lai na hi a hui kong sunga calendar a date chu 2nd July 1955 ni hui kong anaman ni chu ahina lain he chi hui kong sunga to mi ho adinga chu phat anachi nai lo bangin naumin he official ho chun captain pa chu athlem lungmong gun he jong le captain pa chu kichat le lungdon nan adim jing in he chi pha chun a crew member ho chu thu api in
hitilaya kuna hi gangta ilendo kino angai ati na hi mizo se chun koiman imacha a hethim theinai povin captain pa chun huikung engine chu start pai kit ngaltan airport staff ho chun huikung chu akinga sa go teiwangun captain pa chun koimathu anala tapu na hi hiti chun huikung chu a hlaina diu lampi a chun khat ta in a hlain chamlo ka in van lai zolin aleng to pai pai kit ta na hi control tower official ho chun radar MANGCHA in track abol go un hinla second lilenga ka in huikung chu amang kit ta na hi ahile hi chi huikung chu hoilanga chi kin hitading ham huikung chu dimension chum khara leng lut hingap jing ding ham ti jong gel lo thei lo khara hi hechi thil su hi akisim thu science fiction movie ho to jong akilo tain hi jong le mi tampi inwang ata mong a hiti in ata sanan a hinla mi abang wang chan hichi hi huikung mang thua ko na cho ki gel thu a kisim bo hi ati win a hi hechi huikung 914 thil su kidan na hi kum asom sungin mi ho lungsu boi tu khanin anapangin ata mong a hiti to sot theiding thusim tam ta le min amu jong ano movie akiti na hi report abanga ki mudanin hi chi thusim hi 1980s laya American 10 milim tamta umna thusu lekha pheng tablet newspaper kiti ahin su do wa kona anakipana hetai akiti na hi athusim hi abona lungsu to akisim thu bo hi in record ima poitin jong asayun huikung lama thepna nei mi tampin hi chi flight 914 hi jong anam khapon Caracas airport a hi chi tabang thil su jong anam khapoi ati wina hi chuti a hi le hi chi thusim hi hoya kona hungkila do mong hi ding ham asai bangwa cho hi chi thusim hi lungsu to a anaki simai mai hi a phat a hung chi dung zuya ki sei lam dang deu hi ding ham ti jong do na khat cho hi kini ne hi a hi lo le hi chi thil su hi asu ta be mong hi a wa noi mi pi thuta het sa nom lo ji a record file ho hi mun khat tawa ki sel ku hi khat ding ham ti jong lunga gelo thei a hi pun hi jong le tuni chanen wang he chimong a hi ti hi koima chan a henai pun hinla a ki chi khat wang cho hi le hi chi hui kong flight 914 thil su ki dang hin mi him te lungsung akidan sa e ti wang hi ki chi sela mu the hi a hi le tunia nang la ke hi chi thusim hi na gyal dan na sim thu mai hin te na tm a hi lo le ata ta na su mong hin te na tm ilungelo comment section a hin sei thei wa hi thusim ngai sa wa le iloi pai kom howa jong in share thei wa hi tunia ding in hi chan chu hi in din ikimu ki ga 7 na bonun stay safe and stay blessed.